Kinong ilam jong Joint Action Committee jong All Riboy Passenger Vehicles Association. Kabadi ganhun jong kinong nya kali kamai hari Riboy District. Mentagaski kilalet bania kendu yau 80 mondal ubadi menteri sarkar wapet ye katanat sambording jong sarkar jela ubadro ye kiwai kitanat bakongsan jong sarkar. Kini kejingi kendu jong iti kinong ilam bat git khot jong kanhun kinong nya kali kamai na Riboy yau menteri sarkar 80 mondal kadi namar kejing bom yo shu jong ki bos ki baju kamai na them Riboy shalong banyai lengba ke jingking umyam nandu bala penhiar yau jingker ubelbu ha ke jingking habakran hadin ke jingi kendu yau menteri sarkar kinong ilam kilong bahadin ke jingkang banyai ki kelihe lengba ke jingking umyam namar ke jing maramot ye ke jingking kilasange ban kamai la bun benai bat onda haba ke sarkar kala ailat banyai omsyam la yo alat banyai namar uteu jingker ubah sarkar kala bu ubolong ujingka ye ke jingya jong ki bos kamai na Riboy district shalong Shushu ginong ilam gilapan pau bagene ke jingle jong sarkar kala long no hagar kom ka ba ki kali ki bakit ye ki jingkit ki bakia palat ye ke khandai metric ton kila ban rong lengba ka tu jingker lani ubaral hendra ki kali ki bakham kenjang watla kim kit ye ki jingkit ki bakia palat ye ke khandai metric ton kimla ban rong lengba ka te jingking kinong ilam kilong ba ke jing peniat ye ki kali lengba ka te jingking kala long hagar kom ka ba ki kali ki bakit ye ki jingkit ki bakia kila ban rong lada ki lengkot ka kenjang Hendrai, kikali kum ki bos ki bakia hapo ke khandai metric ton tang namar ke jeng jerong ke kenjang kimla banyai lengba ke te jingking. Portu mo? Jangan dah. Ya, mlong rupi. Mlong lain. Back sini sedih lah kalau ayo. Back sini. Back sini kemlai sudah. Back sini. Hai, semua back sini. Ya back sini ya. Ya back sini ya. Kam lain dah, kam lain sudah. Sini belak dah. Don tu nar lah, don tu. Ki bom sya kai gisim nar bom sya. Beli start. Atu beldran. अरे गाड़ी যাচ্ছে না দাঁড়ান না অল্প দাঁড়ান Susna long sila nera. গাড়ি জলফি বলে লং বেহে Katu jam spring. Bahut norom itu spring. কি চাই Tu takar spring. Local taxi tentang itu hanya Pak Markus Martin dari Presiden juga Nongko Regional Auto Owners and Driver Association Iba Binas Makri dari Chairman juga JSC juga Por dari Sekretari juga Nongko Area Mexicat Owners and Driver Association Midon lang ini Iba Densilrani dari General Secretary juga Local Taxi Owners and Driver Association Nongko Region kunjuru bat kini ki para dekat ibangi donlang. Taya mentaka sengi nakaliang kejengi ilayawan berkendu di sab eti mondal halor kini kijinge kiba ngingi ya kendu kamtam hakabayadai bat ka jingsha pensange ki bos kamai kijengi nangtai napo jingking umyam. Ka jing pensange nakaliang ke sarkar kadai halor ka jing kerjang mo jong katika jingking. Yangi nakaliang kejengi ngilakran ka jing kerjang bisa kamdon jingtut anrai kai ka government ka concern ka dei na ka benta ka lot anrai katkum ka jing tha juga sarkar lengba ka tat MEPDCL ka dei bagi kali kidai banyang hapo khandai ton na ka tei ka jingking umyam tegi kali jungi ki bakamai kine ki bos kilong khandai ton hapo lada kitlang bat ki passenger anrai ka jing sa khang ka dei tang na benta baka kenjang te ngilaburu ya ga jingkeli ya isar eti mondal gadai power minister badan buram juga jela jungi ba ngila sakhi kine kisngi ba kine ki truck 709 ki ba kit hadu khat laiton khat arton kian ha ka por menmit klem ka jingsha khang la desha pendik ba nakaliang ka jungi ngidon bu ya kita ki sakhi ban pensisa teng labu ya kata jingkuli tena kaliang ka jung lahong ba
nakaliang ke jonga ku minister in charge ngamdon jingtip bat bulaong ru ba unsa pej perman ngane kam sabtha iki ofsar jungu ban pej halor kane ka benta dan nakaliang ke jongi ngilap pau sai sau ba pej kane ka isu ka bangingi dawa ka de ka jingta ya ka kamai kaji kine ke bus driver ya ka baki hap ban pendap ya ka ying kasam ka jongki da ka banya iki bus da ka kamai iki bus bat haju ka por ka pensukru iki nonglek nongwan nomor ka bus kumba fitip ki passenger ki basong da ki bus kalek kawan ka jongki ka bai kali ka duna ka baikit bai ba ka duna khamtam ikit ki khana school asim mars tengdor palap bani kata nama kham duna kat baki ai khana school nim judawa te kata ka penbu jingye ya ki pajba nong nong ki balik bawan bat khamtam habangi akran na ka banta ka kamai ka ji kumno begini ki driver bus jungi kin pendap haying asam ting na kaliang minister ulawang ba kamde tang na ka sarkar ba khangi ka ti ri na kita ki expert ki ba maki ki lakhot ki ba trei ba pek perman ni ka ti ka jikindam teladan penlaj yangi kan sabu jingye lada jae ka ti ka jingking na kaliang ga joki kila pau ya kata tengiru ila bu ga jingkli balai pat ketika 709 kadar kalaitan balai kadon jing affair ayu ka jingken jang bat kalu jing sisa kumba pilaong kendai metric ton ni na kaliang ga jungi ni lapen sisa kali jungi kilong hapo kendai metric ton de kai ga jingye hakabiya de bat ketika hat di isar lapen i ba man kato kor bakila penlat kato kadne don ki kali ki bakiu sejurang ki batam jubor yuti barriers ba maki ki labu dei halor kata ka nongren ki session meeting kisa penhiar biang ya katai ka bakila penlat te ladangin ya keran ya kata ngiru isunya hendrai ladangin phaipat saka jingye ka bangi kendu ni don kami ka solution ni wat ye kata ka solution ba kumno am penlat ni laburu ya ka jingkerpat hakmat jungi minister balada pinong bakalut ka jongi la pinget ro ngila bangale hakata ka rukom ban penbek kali jongi kinwan hadu ajingking umyam di passenger ngin penihar lut enda ka kali thli ka layat biang sasiliang di passenger peniyat na kejat kin sakiu biang kata ru ilabu ya kata ka suggestion na kaliang ka jongi hendrai subah ban penlat kato kanne thli ki bos ki jongi ngila kerpat ru ba kumno sawun chi ba penkiu ya katiga jingkang ka jongki kamut ki bas jongi ki lalai na kaliang ka jongi menchua ka por pengipan ni ka jingpun lai ngila weng ru ya ka courier ka bate ajrong kumba na ka tanat MPDCL ka ang te andang la de weng ki courier mental wan biang sa ka jing sakang te kane ka babu jingye yangi tengi kum na kaliang ka JAC kerpat ya ka sarkar kamtam na kaliang ia isar minister bain tuklar kene ka benta bain thau ka tagalap kanti kumno kine ki bas jungi kinyai na kaliang ka jungi law bin sumkhya in sapha sa ya ka city na kaliang ka jungi ya ka department beripen nang ba inlah pat ban penuhun lane ban penyo ya ka tagahop kumba ngi dawa kata ka de ka ba ngi na kaliang ka JC ngiwan ni kudu benta ka sing tehatu ye bat anda layo ya ka taga solution insa pentipat sangi kata kadai kaba na kalian jugi la patayo te hatu hakapur bagi kata sebab pala nomor menta arbanai tam nilasat di kali dijungi te hadu bakinda bisar kadang simpuar rewot na kalian kajungi nilawang ba yale ban penkloy khnang ba nginyo ya kata ka solution karena kalian kajungi lawang kumbapilayi bakatu kawai ka jingking kaba ka sarkar kadang senat mai menta kan sadap hadu penai Desember ni Januari te banya syak ni hentai nak kalian kajungi la pau la dangin hadu kata ngamut layap ja haying asam te kumno nong idon kami ka solution na kine kindiak sini jadi pun kembang hitam kila penhiar biang mewu barrier sini mencoba santam nak kalian kajungi labu Bali bataka hikes kamatar sandrengi nitip bakalot kamatar te balai na benta kita ki hike te kila pen I kita ki video badon ki balai klemakor umlat ki kiu ki handyman ki kiu ki tan jubor nong kita ki batan jubor ki bapen khanya ka an ka don henry ni ki bamle ni don ki association la dalong ka bala sna ki pas penlat tang kita ki kali kataru ka de solution ka bangi ni dawa ni kwa atu ki don mate ki kali ki bayar ki ne kising ki de ki permit ngimtip akan kom
Hane kide kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong Po Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway lai arnot sau pra sansau. Lane pra lai nyo arnyo sawar drunyo. Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pranyo laiwei kendai ndruiwei arnyo lai